Kasmi thoding chong kateo paskha. Ha ka kateng ukpa badukun badumensiam bakun. Amen. Kajing puli na kikam chong ki apostol. Kadbau Petrus badu Yohanes kidangkren haupaj ba kilengdo urang ba chong katempel bad ki sadusi kilawan syaki. Kilas ngodam namar ba kita ki apostol kilapen bena bau Jisu ulamipan. Bad na kata kilahika ya kacimipa na kibayam. Kumta kila kem yaki bad kila set bendi yaki hadu kum lashai. Namar ba kalajan mir artan. Henry bun ki balios ngau ya ka kubor kila ngej balajan don hadu sana jangut kirang ba. Kum lashai kirang ba chu kitemen kisan bat kistat an kilaya lumlang ha Jerusalem. Kilaya kendo yau lengdo orang ba u Anas, bad yau Caiaphas, yau Yohanes, yau Alexander, bad ya kiweipat kibahi ngasem chong lengdo orang ba. Kila penyang ya ki apostol hakmat chong ki, bad kila keli ya ki. Da kabor ayu, ne haka keteng chong no pilale ya kani. Teu Petrus ubaladap dau mensim bakun ula cubab yaki. Konong sensyar chong padba bat ko temen kosan. Lada pitian bishar yangi menta kasngi syapang ka kamba bha ya ubaduko. Bat kumno lapen koaj penkia ya u. Tutip hi baro bat pi upaj Israel baro. Baha ka kerteng chong utrai chungi Jesu Christ na Nazaret. Ya uba pilasanar pna. Ya uba ublei ulapen mipan na kibayam. Da kane ka kerteng, uni uyang hang ni hakmat jong pi uba lakon. Uni ulang umau ya uba kinong tei pila kentaj ben. Penban ula kela long umau dong. Omdan cing pen im ha unu uweipat. Naba, omdan ka weipat ka kerteng hapo ka beneng. Bala ai ha kibriu, da ka ba en pen im yaki. Kaktiin chong utrai. Ngisungu yaublei. Kasampusan. Kajubam. Kani kasngi bathau utrai. Risa aleluya. Cingye chong me kane chunam. Kani ngalatip skem. Cing shisharu lapen skem. Skem kat kibeneng. Ngate chutang badu dabin. Syakri blajit chonga. Nganai hukun chong me kaket chunam. Kacubab. Kani kasngi bathau utrai. Risa aleluya. Kibeneng ko trai kirwaya ro. Ya jingkular chong me. Mensim bat chutang chong me. Angel kirwai. Nabau ei habeneng ko trai. Bayareng kat ban me. Ei shabayakot bor ban me ko trai. Kacubab. Kani kasngi bathau utrai. Risa aleluya. Ha ka kerteng chong me ko trai. Kin kemen bat kin chat kemen. Kin lap ten rai ching kemen. Ha hok chong me. Naba ko trai melong ko bor. Bat ka buram chongi. Me kan tiu ka bok chongi. Halak ching bha. Kajuba. Kani kasngi bathau utrai. Risa aleluya. Kajing puli na ka gospel katkum u Yohanes. Hadin kani u Jisu lapen i yaladi sa sisin ha kisenran chong u ha kaduriau Tiberias. Kalajia kumni. U Simon Petrus, u Thomas balakot Didymus, u Nathaniel, kikon u Zebedi bat saar ngut kiweipat kisenran u Jisu kilayadon lang. U Simon Petrus ulaong ha kiweipat. Ngan leit tong dokha. Ngiru nginyawan lang kilaong ha u. Kumta kilaya leit bat kila kiu ha kaling. Henry baro shimit kim shamngat ay. Habalami kasngi u Jisu layang harut kaduriau. Henry kisenran kim shamito badai u Jisu. Ti ulaong ha ki. Paralok pimpan ngat ay. Kila chubab yu. Ulaong ha ki. Bread ya kacar syapang kamon chong kaling bat pin ngat.
Kumta kilabret yaka char shata bat kim shamla tan shu yaka. Namar ba langat bon tan kidoka. Usenran ubau Jisu ui ulaong hau Petrus. Udei ukenran. Haba Simon Petrus ulayos ngau badei ukenran. Ula sempiar yala de dakajain namar ula lemboj. Bat ula rengko pum haum. Kiwei pat kisenran kilawan hakaling. Kiatan ya kejar kebadap dak kidoka. Kim shem de cengai narengkeu. Tang kumba ars pa pro. Enda kila poi harengkeu kila yoi keding renga. Ha kebalas ang doka. Bat ladon kendiat ukpu. Tiu Jisu laong haki. Wanra katuk ani kidoka bapidangan. Simon Petrus ulalech kaling bat ularing ya kacar serengkeu. Shistai kidoka he. Shispa sanpulai teli baro. Wadla kibun kata-kata kejar kamsem pride setia. Jisu laong haki. Ale ya bam. Omdan mano na kisenran ubanut keli yu me uei. Namar kitip badai utrai. Kumta Jisu ulalej ulashim ya ukpu. Bad ula ai haki. Ulalej kumcu ya kidoka. Kani kadai kasien kebalai bau Jisu ula penito yaladi haki senran. Enda ulamipat na kibayam. Ke gospel chong utrai. Ke jingero yamiku Chris.